grace, comfort of mind and body, healing and peace. And we praise you for the mercy you have shown us and for the grace you will give us. Glory be to you always. Amen. Tukute tendereza Yesu, Yesu ori mwana bandega, Yesu musa, naziza, nebasa, Yesu mulokosi, Yesu tukute tendereza Yesu, Yesu ori mwana bandega, Yesu musai gunaziza nebaza Yesu mulokozi simaranga muno bitu bwa nyuma yo kushabirwa karo tumusima abasabise agenda je kandi rukusima n'umureberezi witu kuzisamara kagitu Puririra Yawe abazi Yesu onyeta kushemezibwa neshagama Yawe neja kwa korio nikushaba goro mkono kwawe Mukama kuyakuba yagambaniwe no hurana ira kumwakira kumwicereza kumutase mutima gwawe tegeka amagara gawe. If you be there, put up your hands. Thanks be to Lord the Lord for those hands that I see. Aibukana yereba yine bibinji nicho nizira hariwe obichi byonaneja twine bibinji ebitukangize ebituteganise biturabanisemu Mukama kuyakuba yakoyoreka akakushobora uketegereza ukoshemerere kumwekwasa nishabango gororo mukono gwawe Ai mukamonyojere emigisha yawe nanye shaba mukama kongere emigisha waba uri muzire umwana wawe ashome na wargemu omuntu w'omuhendo w'obujunanizibwa Neisha mukama Neisha Ijari mukama akoze akushemeze Neisha gama ye Neisha gama Ichweka cha muheru icho kushaba mutima musya Ma kushaba Omutima musya Okwishiro kwichiriza Nobusi bwijineja Wanyuma y'icyo katwaza kushaba abagorore mikono yanyu tuza kubashabira mukama abajune abozi aboreze Abihemu abantu b'omuhendo b'obujunanizibwa Nesha gama yawe hakshabe Imwa abemerize mkono yanyu nimbashabangu mgate mwe bigambe ebi Nondijo kuwa kuhoriyo tokagorire mkono konka mukama ntanga yagambaniwe yakomesereza ikibi no uhurana ira kumwakira ira kumwicereza akujune yakutambere aguma kwebembere akusinguza muri byona gaka mweshareji Imwa abagorore mkono yanyu nondijo akubariyo ukwenda kwakira Yesu umujuni we naye kundi musi kandi kuntashemire Bwene mukama nikushaba gosasire
Usasire bibi yanjye onyoze onyeze mbase kuba umwana wawe kandi Mukama nashoborokerwa ngo niba uweka uri kubasa tumara mbwene nakwikiriza nakwakira onyoze onyeze onyebembere omu magenda no mu magaruka y'abari Mukama mu izina rya Tateitwe mwana mwoyo kwera amina kandi omukyagwana ngo obushobozi bwona Tateitwe n'omwana n'omwoyo kwera gukume nimwe bana mwe abayakira Yesu nk'omujuru wanyu gurebe mbere gubasinguze omuri byona ebimurabene murabamu Mukama bembe mbere kandi abase kubihamwe abantu b'omuhendo b'obujunanizibwa kandi abarabene besimisa abazire babo abarabene besimisa ihanga lyabo kandi omukyagwa Mukama ogwo gureke kubargaho mwena hati nebero byona katere Mukama mu ngalo nakatokushemerwa omulundi gwa kabiri omulundi gwa kashatu. Hallelujah. Mukama asifiwe. If you be there and you have prayed that prayer and you put up your hand, please stand up and we shall give glory to the Lord. Kora washabesha rejo yemera. Tendereze. Kora wayakira Yesu kumjunu wawe. Kute tendereza Yesu Yesu. Mwana gwandika Yesu omosa. Gunazi zizane baza Yesu murukuzi. Muchemerire kapendere neki. Muchemerire. Noshotaroho n'omuzire wayakira Yesu hari. Yaba hari munondijo. Chapulingi bano raba murebe.
munonga yabere kutuna no kureba TV program iteje Ensinganto tubantu benda ngutwantu jireba tunjere kwetegereza bitinya mwinji tunjere kugira canga twayiganyiramu twantwega twegesa abandi bantu bega batwegese n'ibintu base kugenda jo misho nyenda kwitya kandi ngiburi mutori yoko yona shime kubona shoma Toto magazine Toto ne shora the vision urakasha tu hamwe na Sunday wabana shoma Toto magazine tokuferwa mikoro nkeji tokubura kumanya uko abana barukora ayi barukora hona tokubura kumanya barukubasa nibo kabasa kore barukubasa bakakwegera ukabegera ekindi kandi chinkwenda ngu chitaka kufera no gumana ushika kuritiza program y'abato radio west gana katugeze birigamba mpure bursande shaha 11 ezemwe bazintu twenda ngutize mukahumuro kagufu turarije tugaraka n'ibindi byinji utarga TV west.